Bakwethu abantu abadala kuleli lizwe akusela umuntu olendaba lawo. Abantu abadala bayaqinwa, bayahlukunyezwa, sebethatha lezindlu. Lesi salwazi lisibona lapha ngo-Alsisman. Saba lapha mhla emakhandeni ngakhiwa sayilanela indlu sayithola indlu yazo. Kodwa ngenxa yokuthi wahlala yedwa wasesithi ngcono mfake-ke iloja. Iloja lelo lihamba laganga lonina. Unina sivela kuye uhle wasivalela wathi kafuna ukukhuluma. Wabebhalisa ukuthi uzalwa ngugogo lo. Wathi sezalithi uzalwa ngugogo lo. Wathatha wafaka umzukulu waye-housing office wasithwala isisalukazi sisidala ngaka singaboni. Wathi housing office faka isithupha sakho usayinela basayina indlu yatshintshwa yanika umfana angamaziyo angalabuhloko lapho. Gogo suvalelwe endlini yakho? Sengivalelwe endlini yami. Bakhiya khiye nansi ikhiwe bathatha babonakali ngoba indaba le yami emapholiseni umfana lo wabona ule minyaka emingaki awusakwazi olinye eminyakeni. Ngisayazi. Ugogo sekhulile ubuhlala wedwa? Ngayihlala ngiyedwa, abantwana bazongithatha ngokuthi naye ngiyedwa. Bangihambisa ngale lapha engikhona. Kodwa suthathelwe indlu phela. Usakhumbula ukuthi bawukuthatha njani bekusa ngale eNtumbane housing office bathini? Ukukhohlwa. Yena bona bathi bona yesiza kugcina endlini yakho. Kumbe okunye ngikhuluma amanga kangikwazi. Wathi siza kugcina endlini yakho. Yikho mina ngathi ngigcinwe ngilabantwana. Basebekuhamba njani lawe eNtumbane lapho emvela khona bathi wafaka isithupha? Bahamba lami eNtumbane. Babamba mama lona wabamba isithupha sami so. Wathi gcoba lapha ngesithupha? Lekubhaleni angifundanga. Awukwazi? Wambambisa. Ngabhala. Wafaka isithupha? Faka isithupha. Basezokutshela kodwa indlwini kumzukulu. Uyamazi yini umama lo ngumntanakho lo okuthiwa nguSimphiwe? Angimazi. Awumazi asomntanakho? Angimazi. Kuthiwa waqalisa ukuthi bakunathisa ezinye izinto lapha emzimbeni. Babe kunathisana? Angikwazi ukuthi kade ngaphiwani. Wawunginathuza usugula? Phela ngaye sengihlala ngolele phansi lokhu ingqondo. Ngihlala ngikhohliwe kuphela ngoba wala khathesi okunye ngiyakhohlwa ngingalwazi. Bakufaka isithupha. Nawe usutshela ukuthi uthiwa phuma endlini le asoyakho. Indlu le wayilayinela wayithola? Ngayilayinela abantu. Kudala ingakhiwe emakhandeni. Ngakhuluma so ngendlu lana. Ngihamba siyayilayinela. Ngisebenza emayadini ngaze ngaya ngadinga omunye umngani wami ukuthi kabe siyangilayinela. Mina ngisemsebenzini. Kudala kwakungisebenzisa something. Ngihamba siyayilayinela. Ngaze ngaya umama Lwanda yaphuma wabuya wandlanda. Wathi lokho siphumile. Ngathaba ngagida ngathi kambe ngela ndawo yokuhlala. Laba gogo ngoba into ekhona ukhanya abantu laba befuna ukubulala kodwa uNkulunkulu siyambonga kakhulu. Ngoba into lezozinathi uzazi kodwa ungavuka ufile lana nxa abantu abakho wathesi bengaphandle ulizwe baseGulumbeka bebeyathola indlu uthiwa wayithengisa. Kodwa lokho kathongo manje lapha bayisithutha khona kazange athi wena wathengisa. Wathi wena nyawutshintshela mzukulu wami umntanami. Lwana wabuya wathi uyamzala lo mama yena lokuthiwa nguSimphiwe. Ngingamazi. Uvela ngaphi? Uthi uvela eMashwingi, uthi uvela ngaphi? Angazi ukuthi uvela ngaphi kibo kwakhe mina. Angikwazi sibili. Abantu wakho banga? Mina abantu abambabhubha bebancane belandelana kungaka. Ngasala. Wedwa. Umntanami sengiyenalo. Kunini engidinga lo mama manje bengibhizi. Hayi ungakhali sizazama ukuthi silandele indaba le. Abantu laba ngokuganga kwabo. Osehlupha kadlame hamba lamayele ayele.
amaloya ngokuganga amaloya wobulawayo lapha lawo vele ngendlela asegange ngawo athengwa liloya liyani indaba kayikapheli bakwethu kuthi okwenzakale kanjalo lo mama wathathwa amapholisa walala one night esitokisini wahamba ecourt bathi umntwana ngiyele ecala but one thing ukuthi bekungekho ngifuna ukubuza ukuthi umntwana kalwana uDouglas uyadingwa wathole warrant of arrest ulecala bani unina amaphepha ayakhuluma ukuthi unina nguye owabhalayo wathi umama senike umntwana indlu wabuya wayemalweni wafaka ipower of attorney ukuthi uDouglas moyo lo watshintsha indlu besebenzweni lakhe isebenzweni lakhe lapho ngakwazi lutho lokuthi indlu sisebenzweni kaDouglas uzanjani kathi esindlu yakho sikhiwa wena ngiyakho umnikazi ukhiyelwa phakathi impahla zakho zinga angikwazi kuthiwa ziphakathi la ziphakathi njalo libona kukhiwe bakwethu ukhile lo Douglas lo uyadinga amapholisa Thamba usemphiwe ngiyokhile mama yini yakho gogo sidini uNtombi endala Antwamnake kababa belingakwazi lutho ngakuthi ugogo le problem engaka asasingakwazi ugogo sathi sesibuya sathola iphepha lendlu selijikile sasesimtshela ukuthi anti uyakwazi ukuthi indlu ayisekho ebizweni lakho wadayi bengingakwazi wasesikhonana ngcono ilimphilezele ngiyemangala ukuthi sebenthathele indlu nayo vele bengingakwazi samangala emapholiseni sesimangala emapholiseni then sasesibizwa sahamba lo mama kamfana uSimphiwe mama so wavalelwa basebemkhipha indaba sisiya ecourt eWestcom indaba le yakhulunywa eWestcom kwasokuthiwa khona umama lo kalacala ubonakala engelacala indaba siphela njalo kodwa sokuthiwa indaba lemele iyecivil court indaba yethu ibisemaloyeni amaloya athi aseprocess lamaphepha asengenile civil court kodwa indaba ikhanya niblock isindawo ngo-2023 lapha amaphepha la zaripota icase ngo-2023 ngoDisemba then eWestcom siqalisa uhambe ecourt ngoJanuary up to October umnyaka ophelele ingapheli kungapheli kwasothi umuntu olecala nguDouglas uDouglas uthiwa ungapha sothi useGoli so nguyophiwa warrant of arrest uDouglas njengoba nguye olebizwa endlini nguye olecala so umama ke kalacala ngoba ibizo kanikho endlini kodwa umama ke phela incwadi engizibonile emvele housing office incwadi ibhaliwe umama kaDouglas uSimphiwe Monzore efaka ipower of attorney umntanami ekhuluma ebhala statement athi umama asenika umzukulu wakhe umntanami indlu ngicela litshintshe akufuna uDouglas lecala bani uDouglas umama akhe nguyade hambe housing office ngiyobhalele power of attorney ukuthi uDouglas atshintshe yonke into uDouglas lake lambone lokuze umama entombana utheni yawazi uthe kamazi uDouglas uthe kamazi vele azangafike utsho njalo umama okazi office but ngale ecourt uthiwa kufunakala udakhe ngokudakhe njani olebizo endlini yena la umama ke wabuzwa wathi uDouglas useGoli so indaba libisisemaLoyeni ukuthi indaba iLawyer and later down because umama uthi iLawyer is a straightforward case umama welokuze umama wehousing ale housing entombana but icase le clear le kumele vele le lawyer vele mela ngalithathe isikhathi kumele kubhalele ugogo wenzele affidavit indlibiselo ngenkani ngapha ngoba umuntu ibabona uganga lona umama uthiwa umbonile yena lo mama uthiwa nguSimphiwe liyamazi umuntu akagogo animasi asimazi so umuntu wayeloja nje esikwazi ukuthi umntana wakhe wayelojele lapha uSimphiwe lwana engumngani wakho auntie babe ngabangani ukuze bekwanisa ukuthi anti bemyini lapha kumthathele umuntu osontayo lomo sisonta sonke kadenu ufuna ukuchaya gogo nasi indlu yakho awukwazi nakuzokufaka islab laba zama uextend sebezama ukuextend lapha gogo esifaka ungakwalothu yenzani uzamani indlu engaso yakhe uwedwa abantwana bathona kudala kala la mzukulu gogo asangabe lo mzukulu hayi abantwana bancane wayegcinwa ngubaba ngoba wasale bagcina selithyo ngubaba so umuntu nje uanto yedwa kala mntwana hayi kala mntwana abantwana kala mzukulu khona phana lapha ngene khona ngihlalele labanye nje lapho khona ukumntwana lapha sogcinwe khona laphana siyabonga ukuthi kutholile ihlobo umuntu njengalo umuntu olwa lawe ongifonela ubusuku uyangishawuda mina la so ithu engidinga sukela umnyaka ophelileyo sesikhona gogo
sizazama ngazo bonke amandla ungakhali. Iloya leli labhadalwa mbani leli lizokutsotsa esisebenza laba bantu. Ngoba iloya leli alimele ukulungisa kabantu. Ngiyabona indlu leyi ingaphumelela. Ngizahlala kuhle. Ngoba basoza ngizahle nalomntwana ngizahlala kuhle uzangigcina. Khathesi lokudla nguye konke. Kodwa nxa sengisendlini ukuthi isiqondane ibizo kasoza ndahle mntakamnethu uzangigcina. Nkosi yami angikwazi ukuthi kati ngona nishwayizeke lezi dingo ezinje. Hayi ulibona nhlutshwa yibo lapha ngizendlini abendidisa fuseki abe kuncunda abantwana bomnethu. Yeah. So yandlimaza lamsiso mbona ugogo nje. Umuntu ongela muntu ongela bani. Athathelwe indlu ngutsotsi. Kuyihla noma umfake emoto. Mana ungenze emotweni. Akulanto singayenza gogo asithathe nempahla zakho. Akuthathe wakhile. Lokho wacina ngoDisemba. Ende phela ngokuthi lamapholisa kabakwanisi. Mana siyakhona emapholiseni ngena. Siyakhona emapholiseni. Hlalise khona. Hlalise. This is how bad the situation is. People with diaspora, people bangaphandle baqilwa kanje abantu othiwa ngamaloja. Iloja leli kalazi ugogo. Lamthole khiya khona. Omakhelwane wona bathi nqa. Ngiyabona ukuthi bayamesaba. Ngibona ubaba lo ebaleka. Bamesaba nje, bamesaba. Besaba umama nalo. Abantu bakithi sebethathela izindlu baxoxwa ngabantu abafika beqasa bezodinga uncedo. Bethatha advantage ulantu abadala abangasaboni, bethatha advantage abantu abakho bakhatshana, baforge amaphepha, batshintshe, working with the corrupt lawyers. Ezakulele koblako. Lama ama lawyers a corrupt bakithi bakwetla. Umuntu loyo wabhadala ukuthi ancede ugogo. Umile namaphepha, amaphepha kakho emakhoti. There's nothing emakhoti kahamsi lutho. So libe kwazi khona bani ukuthi sometimes kulojisa lokho. Yiko mina ngibelieve ukuthi ke iloja ungalindiki more than 6 months endlini yakho. Alihlala iphuma. Sorry abantu abalojayo kodwa abantu balonisela. Iloja lingahlala isikhathi ngoba lingahlala isikhathi iceze plan ogama. Kanti nangu se extend indle engasoyakha ngayazile ukuthi yavelanga. Se extenda sifaka lokho. Simthole ngekho kabonakala lo le warrant of arrest umfana lo. Unina nguye watshintsha kodwa bamekela amapholisa. Bamekela njani ukuthi kwatshintshwa unina? Unina lama affidavit abhale ukuthi ugogo ngumntana ngumama wakhe. I think ugogo wasowaxoxula abantu abambafa bonke. Sezoclaim umuntu umuntu akagogo. Abamazi. Elise ngawuclaim umuntu amazi ihlobo. Ube ngcono lo umuntu abangamazile ukuthi uphuma ngaphi lo nganga. Seyibhalile indlu bayithatha indlu le. Entumbane sobhale ibizo lika Douglas Moyo ngobunina uSimphiwe. Uphiwe bana nje mama. Siphiwe momwa. Siphiwe momwa wabhala ukuthi lo ngumamakhe. Wathi ngicela litshintshe umama ufuna indlu iye kumzukulu wakhe ongumntana nami nasi isithupha sami nasi isithupha sika gogo uthatha ugogo wafika wafaka ugogo wazosayina wafaka isithupha bamfakile ink wafaka isignature lesithupha because that's a signature in law. So bahambe emaloyini ukuthi basisize iloya la ngikhona lizithulele lamaphepha lihlezi khonapha koBulawayo. Bakithi sizana ugogo kala muntu lo. Akala muntu kala mntwana kala mzukulu. Sizizwa abantwana bomfowabo luckily basekhona. That's how things are in this country. Nobody cares about the elderly. Akula muntu le ndaba. Njengoba siyibona si extend. Asifuna ukuthi seqele phakathi. Otherwise a claim into eziningi. So siyakuchaya njalo igate likhiwe nathi. The gate is locked. Njalo. Sake sibuyele futhi eluveve amapholisa athi asawungeni but clear umuntu omdala ngaye evictwa
endlini yakhe amaphoyisa athi kawungeni yena kusama so lapha ke iloya la lizwakala iloya kalizwakali sahamba iloya sesihamba ngaleli lithi lona vele seliphumile ekhampanini so lo asale ekhampanini nale esavula khona ukuthi amalo esincedise lo munye la ukuthi esincedise akukakhanyi ukuthi uyanga bayadula futhi hayi kwathiwa kuyakhontinue lona njengoba setshekele eceleni sevule eyakhe indawo lapho esebenzela khona sephuma kukhampani le sesikhona sokusala abantu omunye ikhesi yasala kukhampani so ikhampani yathi ikhesi sizayiholda sizayisebenza kodwa sihlale yahlala bathi akukazwakali lutho kwenzakalani bathi bazasibiza sikhulume nabo abangasibizi lokho silindile ambe 2023 kugangwa lamapholisa lamakhoti lokho kunje so akubuhlungu mama so angwazi ilwela khona labhadala imalini $8 kazangenze nix akwenzanga lutho ngoba thina besikhangelela ukuthi njengoba kwathiwa ikhesi iya esivukhosi uza process amaphepha lana angenise court akula lutho court stili vele kukhanya kula lutho sahamba safuna ukubona ukuthi amaphepha owahambisa kumele kube lekopi osele elayo ile sidindo na azange akhiphe lutho uloya sasala lokho singakwazi ukwenzakalana ngena Ntombi sizadlula emapholiseni lapha siza ukuthi mhlawumbe singaphenduka ebusuku uyadinga lo muntu avule uthalele impahla zakho impahla zakho zonke ziphakathi ngabe into besifuna izigqoko izigqoko zakho wehle zona ngingazigqoka kambe awasagqoka asikwazi ezweni amapholisa athi sizeke impahla singasithathi ezilongenze so kuze kube nini ngabe khona sokucatshile but kodwa kuzobe nini kuze nini ugogo ufuna izigqoko kuze kube nini njoba nambuya nje wole mpahla zakho impahla zami zayizi incwadi yakho yomthatho yendoda yakho inga wathatha anti wakwabuya wazohlala wakwabuya wazohlala la amalanga nyanyana wasithatha kahlala ukuthi athathe incwadi zami ngigula futhi njengoba nginje ngigula konke batshontsha into zami zonke nxa indlu le usuphamba sisemzini wakho nxa utshiya indlu yakho usiyagcinwa ule ndlu yakho uzwa njani bakithi kambe ukuthi izabuyela kimi yona lendlu amboni beswahle wabhalisela kibizo solibhalisile kodwa ke umthetho uzomela umbisele ibiselwe ebizweni la umthetho kodwa yakuvuma awukuvuma umthetho omela ubiselwe kuganga kwamaloya nalangenza umsebenzi waqeda umnyaka into elula ngaka umama uyawuzi lapha desikhona lapha nentumbane bathe khona kungahamba lapha ilwele lesivukhosi kuyareverswa nge1 day kubisele ukuthi ukubhala igama lakho ibisele indlu yakho umthetho lawo ecourt uzasala umbopha yena ngwakhe indlu lemele ibile egameni lakho babe canta uzakufa wena wasikaxoxa ukuthi vela awulabani awula mntwana awula mzulu kuthi ukuthi bahle baganga kati abantu abami bazakuzwa bakubona abantwana bomnethu ukuthi kati abantwana olabangaki bonke abantu abakho babe bangaki babe babili amantombazana wodwa bahle bafa kudala bahle balandelana ngemanga amaviki bebancane babenganani kukuncane kandelana so ubona kunje so umkakho ke ngamsayesehlukene ukuthi babhubha nje bayebeshiyene nje kungasingabantwana babeshiyene nje omunye lo baba omunye lo mama so babhubha bonke kade sawulabani except ukuthi lo mntana lo kodwa siyambonga sokuhlupheka yena ukuthi uNkulunkulu lo phezulu ngabe yakubona umntwana lindlule iphumele ibe sezandleni zami futhi nxa isezandleni zami angiboni ukuthi angangilahla ngoba lakathesi ukudla kunje uyabuya esikhathini ukudla kakukho imali nxa lemali awuholi ngithi imali social service akulalitho ngiholi lutho
Angiholi lutho. Ngumuntu nje. Khangela uNkulunkulu. So wathi ungcono uzincedise ngofaka iloja kade lizaganga. Kade lizaganga. Nkosi yami. uNkulunkulu ngabuya ngibona bakithi ngigula ngisenze nje inyawo zibuhlungu ngihamba kabuhlungu. Hayi. Kuthi uthi bakhile baphakathi. Hayi abakho phakathi. Uphumile kasozabe khona I think ubuya ngolala njana edingo. Yena lo Douglas lo. Kumbe likuthuse egoli. Douglas lapho segoli baba. Lapha kuzolala abantu abakhe abanye. Ngikuthi uthi ngena lwaye buye busuku ezoqoqodela laba belele. Kulo muntu ayebuye eqoqoda belele. Uanti bemnika ama drink. Babemdakisa yini kwakuyini? Bemnika amakhokho. Afakweni. Angazi. Kugola lemalanga. Umama lona wayemthathela. Wayethatha ama drink angone ichithe Kodwa zange ngwana umuntu lo wayigcina ugogo wayesenzana ama drink. Ngani usenza ngani umngani wami. Wayigcina ugogo. Ende nguyalitshelayo lo muntu. Engalitshela ngaphela soze bekwazi. Hayi uanti wayehlala yedwa ngaleso sikhathi. Wayehlala. Lo wayesegcina ama drink. Wadingwa yithi. Yiko phela umuntu uthi akhangele ugogo. Ikhangela ugogo yena. Isasikuletha sikulethe kunguye ugogo. Ugogo engasuka endlini yakhe. So sabona ukuthi ugogo njengoba sokulabantu ababuya beqoqode ebusuku wathwa ngabantu abakhe endlini. Beqoqode ebusuku sivulela nini wamalana wayesithulela. Khona phonkuye kusetshenzwa. Bakusebenza. Lapho kambe khona kokwaye kuzophonga uphuma nje kuphela lapha. Babecala uNkulunkulu yasebenza wayecala uzakufa wena ngawafa kathi indlela engasihamba kakhulu ikawe kufisa kodwa uNkulunkulu lo wala wathi angeke afe ayichiye yena lo mntwana nyambonge ngifaze nje kahambile ndoda uyedwa yokusizanda hayi bevele ngihlupha kabe ngifonela iminde ebusuku wangifonela ngisesephetheya hayi madoda mina masabo makhelwana abamesaba umuntu lokuthi bancedise umuntu umntana lo uyabaleka lokubaleka wesaba indoda engaka besaba ukuncedisa ugogo abamazibe bekhulele ezandleni zakhe abadanisa abantu balapha kwamele bamtshaya umntwana lo mama nani abe demonstrate bekelelana udemonstrate bekele ubemazi ukuthi ugogo ngalapha ulungile baba navenge bavalisa ndawo ngabongi bangabeke lisala singakahlupheka thathele izinto umntwana ukuthatha ngafanga ikamera yami uhlobaleka ngene antu hlobonise ngifaka ikamera zingiyathatha ohlobaleka so bemfundile ngumthatha wabaleka ngene endle hope lapha loja khona umntwana khiphi ibizela ungenelakhe yikho thina sithi umama lo dizela kangaka indlu ifuneke manje hayi manje lo mntwana lo uthi ngidakla ukuthi usetshenziswa izabuyela futhi kulo mama because we extend uya futhi umama hayi uNkulunkulu mama wekhaya wathi afuna ukubona la wamthotsha ohlala ngathi wamthotsha wathi phuma la afuna ukubona la wathi extenda indlu kamasibanda liqinisile lina lingabantu leka ugogo thathela indlu nalikhona zazama kakhulu lazama lenzani umakhelwane wami yimi ngaze ngamtshela ukuthi ehambe kuJudi ngani kulenzani lileleke uthi nangu nathi uzakupheka ngamzama manje lekela ukuthi lichinge lengomama lo sabone ngasekho sathi uyadubeka ukwathi uzathini umama yena lo thina kunje kahle safunda kusibona mina uzaphuma ugogo uyathola indlela hayi kayithole siyabonga uyathola indlela bathi bamesaba umama khona luhlanje ziyenzisa umama lana ulabantu bakhe baba abazizigodo mama abazizigodo mina nyazikhonzela bakithi uNkulunkulu ukhansila nalo uthini nalo abantu ethatha izindlu umama lo kasebenza edaba babo khanile uthi ukhansila like namlanda ukhansila lo wala mina kuthi lami nyabe nisebenza ukhansila umngani wakhe hayi lamtshela ukhansila angikholwa ukuthi ngezinto enjalo ngizamdinga mina ukhansila wakho na ukuthi abantu esebenza labo bakithi mina emeseduzane khona manje bantshele ngathi kade ngoba nesofu lapha ngimfunela ngangena ephile ngithatha ngemali
so ngingena nge-Friday. Kodwa semazi ukuthi ubalekile lisambona ngepicture ugogo lo mama lo. Yena lo mama lo, umama womfana lo uSimphiwe. Andizwe umntana wakho ukuthi ukhuluma njani. Bonke labantu bakhe babuyile bezama ukugeng ngapha. Bebecadi yabesaba. Yaba yigeng even ekhodi Bebecadi bebecanga ukuthi yabesaba. bathi apho ivimbela lapho babeya beyithini lokho umama ohlala lo. So kube nzima sithi thina ugogo vele babefuna ngabe mzama ezinye indlela gogo ifuna utakla sakuphathelene ifuna utoyijahana ufuna ukuthi uthengelele ezenza umntakamulo umuntu oklema ani kodwa umzile ngombuzo uthi hayi angasange ngibhase ukuthi ngumamami hayi kodwa amaphepha ngwabona abhaliwe umpholisa wayana umpholisa wakhuluma no amaphepha akhona entombane umpholisa wakhuluma manje umpholisa wabe yamfakaza police camp endile umpholisa wafakaza wathi nguye owabhalayo hayi kubhaliwe so kwabana kwadlala igame ecourt so ulwe wayibe ngibopha wena uyazi njani ukuthi isignature yakho mama lo wathi isignature yakhe nguye ngicela i-crime reference number ya ebe khona seduze sizama ukuthi sibuze umama lo wekelwa njani court ikonga-understand here there's no way ukugama konje hayi kodwa mina amaloya kobulawa ayasarenda bulawa lawyers some of them hayi surrender bagangile uqila uzikwe lo muntu omdala ngithula ukuze non lawyers big companies ziyabheda man ayenza ithatha mina bangikhangele wahle babona ukuthi halo izayithola kuphela hayi mama yalo zayithathi nasesithi uzavalelwa phela isitokisini lapha sezacitsha bakwethu ngoba semaphoyiseni abavuma ukuthi uthathe ividiyo bakahle bandithulile khona apho nje abenzona ngamapholisa phosa babopha phela iphops nga esekhona nena kumama kaNomitha lapha lapha i-office yani le yipho lapho esaqala khona takuwe charge office kunga hayi indaba sasifika la basirefya ngapha sesisiya rifika mbala iyo le kungena lapha khona singena konje soka khola sengithile hayi mana gogo ungabile ndaba siyakulungisa mana sibona bona sebengikhala phela abafuna ukumbona ngicane ngizobathatha manje ubayazi imoto vele bathi sosikhomele gogo yaphuma ngicela uvule bakothi zale update ukuthi uhambe njani era sidile amaphosa okay I think that's hello hello ngicela ukukhuluma lo Ncube iloya Ncube Ezra Sibani kakhona ukukhuluma ngani uyakwazi ukuthi ngifunani mina ngicela mfonele agent